Proba 1, 2. Molim? Da odaljim. U redu. Molim? Daću Luki pa ću onda... Recite kada može. Može. Sačekat ćemo svakog, koga god treba. Jel ide kod svih? Dobar dan. Hvala vam što ste i danas došli ovde da nas ispratite i podržite. Vi najbolje znate, vi svi ovde najbolje znate kroz šta smo sve prošli. Kao narod, kao društvo, kao država, a posebno mi iz Pionirskog parka. Zato nije ni slučajnost što smo odlučili da se obratimo baš danas, na Vidovdan. Na dan kada su Srbi uvek birali teži put, ali ispravan. Ja sam uveren da je i danas tako. Biramo da se borimo i da naša borba bude za istinu, za pravdu, za budućnost i da ne budemo taoci ničijih političkih ambicija. I za nas je izuzetno težak period. U ovom periodu u kojem su nas... Verujte, mi smo na trenutak pomislili da su se stvari otele kontroli, da nema dalje. I kada danas se vratim na taj početak, jasno vidim da nam je najteže bilo upravo zbog toga što je svega nekoliko nas tada smoglo hrabrosti i smelosti da istupi javno i digne svoj glas protiv blokada, uprkos strahu, uvredama i svime što taj korak napred nosi. Tada je bilo lako osuđivati, ali bilo je hrabro ustati. I za nas je izuzetno, opet kažem, težak period mesecima i za nas mi proživeli smo svašta, doživeli svašta, uvrede, pretnje, targetiranje, linč i sve to je eskaliralo brojnim fizičkim napadima na nas. Napad koji se desio na mene, na moje kolege u Studentskom gradu, bio je jedan od pokušaja da nas slome. Tukli su nas, vređali, ponižavali, izložili su nas neviđenom i nezapamćenom linču. Njih 200 na nas 5. Je li to pošteno? Ali ono što moram da priznam jeste da smo mi i te noći zaspali sa osmehom na licu, jer smo verovali i jer smo znali da je pravda na našoj strani. Naše porodice postale su meta. Naše kuće farbali su grafitima. Roditeljima su upućivali najstrašnije uvrede, najmonstruoznije pretnje. Nisu birali sredstvo, ali mi smo birali. Mi smo birali da im ne uzvratimo mržnjom, već da im uzvratimo tolerancijom, jedinstvom i istrajnošću. Ostali smo stoički, ravno gledajući u lice svih naših kolega sa kojima smo do juče delili užinu, a danas oni nas dele po razmišljanju. I zbog toga mogu da kažem, moram zaista da priznam da sam neizmjerno ponosan na sve moje kolege, na svakog čoveka u Pionirskom parku, na njihovu
odlučnost, na njihovu borbenost, smelost, hrabrost, bezbroj osobina koji ih odlikuju, a moram da istaknem tu posebnu istrajnost. Koliko smo svi mi istrajni u našoj borbi. Posebno sam ponosan na naše roditelje i svi smo im mnogo zahvalni, jer verujte, oni su sa nama delili strahove, strepeli za naše živote i sve to podneli stoički, nisu pokleknuli uopšte. Kada su mnogi ćutali, mi nismo. I zato nas danas mnogi slušaju. I danas sa osmehom na licu, sa zadovoljstvom mogu da kažem da, uspeli smo. Fakulteti se otvaraju, studenti se vraćaju u amfiteatre, predavanja i vežbe su tu, evo konkretno što se tiče mog medicinskog fakulteta, univerziteta u Beogradu. Ja ću već od ponedeljka biti na vežbama, uveliko se spremam i za ispitni rok koji će da bude za 10 dana, tako da zaista vredelo je. I kako to dolikuje, mi ćemo našu pobedu da proslavimo. Ali tu pobedu nećemo proslaviti uz viku, uz galamu, uz dreku, uz vuvuzele, uz pištaljke, uz sve ono što nas ne predstavlja. Mi ćemo ovu pobedu proslaviti dostojanstveno, jer pobedilo je znanje, pobedilo je obrazovanje, pobedilo je dostojanstvo. Pobedu ćemo proslaviti kroz kulturu, kroz jedinstvo, kroz zajedništvo, kroz književno popodne, književno veče, kako već hoćete, ovde ispred Narodne skupštine sa početkom u 16 časova. Tako da, pobedili smo. Luka, hoće... Na prvom mjestu želim da se zahvalim svim ljudima, svim građanima naše zemlje koji su došli ovde danas, koji su nam pružili podršku. Ta podrška nam zaista mnogo znači. Već više meseci trpimo i uvrede, napade, kritike, provokacije. Svi znate šta smo preživjeli za ova 3,5 meseca i zbog toga nam ova podrška mnogo znači. Pogotovo kada vidimo ovoliki broj građana danas ovde na ovaj veliki... Ne radi? Šta? Se čujemo? Kao što je Miloš rekao, organizovali smo književno veče za sve nas ovde. Ono će početi intoniranjem himne Republike Srbije, nakon čega nas čeka jedan panel sa našim dragim gostima, gde ćemo čuti više o samom Vidovdanu, o samom prazniku, o tome koliki je značaj Vidovdana. Tu će govoriti Dragoslav Bokan, Nebojša Kuzmanović, Goran Šarić, Đura Raco i naša draga koleginica Anđelija Hajdana-Bakalović. Nakon toga nas čeka muzičko izvođenje i još jedno predavanje. Na tom predavanju će predavač biti naš general Milorad Stupar na temu o čojstvu i junaštvu. Nakon toga, za sam kraj, smo ostavili projekciju filma Svedoci vekova, Visoki dečani. Tako da nadam se da ćemo svi zajedno uživati. Hvala vam još jedanput što ste došli u ovolikom broju. Vaša podrška nam zaista mnogo znači. Vladimire? Može. Kao što su i kolege rekle, hvala svima što ste došli. Hvala što ste u ovako velikom broju. Kao što je Luka, kao što je Miloš rekao, ovde ćemo održati našu jednu malu manifestaciju. I još nešto da vam kažemo. Eto vidite, i danas je Vidovdan, mi smo u Pionirskom parku, nismo se uplašili, nismo ustuknuli, čak i ako smo dobijali svakodnevne pretnje već skoro 4 meseca, ne bojimo se jer se borimo za znanje, za obrazovanje, za čast i još jednom, ne damo Srbiju. Vi znate, samo sekunda, vi znate da smo mi bili spremni na štrajk glađu, rok je bio do Vidovdana, ali kao što vidite, hvala Bogu, hvala ljudima koji su bili uz nas, hvala državi, hvala predsjedniku Republike koji je od starta bio uz nas. Situacija se polako normalizuje i sada nek se čuje jasno, kraj je kada Srbija kaže da je kraj.
i nikako drugačije. To je jedino što narod prihvata. Živela Srbija! Živela Srbija! Hvala vam puno, kolege. I bravo, bravo zaista. Dobar dan, poštovani gosti i dragi prijatelji. Izuzetna mi je čast i zadovoljstvo što sam danas sa vama i što mogu da vas pozdravim na najznačajniji srpski praznik Vidovdan. Sabrali smo se u skladu sa viševekovnom tradicijom da bismo pružili doprinos negovanju i čuvanju uspomene na velika dela naših predaka. Mi ne stojimo nemo, već govorimo svima o vitalnoj potrebi učvršćivanja vere u snagu prinete žrtve, ali i srpskog jedinstva koje nam je danas potrebnije nego ikad. Vidovdan nije samo datum u kalendaru. On je zavet koji nosimo u srcu, opomena koju pamtimo kroz vekove. On je žrtva položena za slobodu, sećanje koje nas oblikuje, simbol koji nas sabira. Vidovdan je temelj našeg identiteta, sudbina koju smo prihvatili, istina koju ne prećutkujemo. On je svetinja koju ne diraju vremena i koren iz koje grase sve što jesmo. Na Vidovdan ne slavimo poraz, već silu duha, neprolaznu veru i snagu naroda koji znači šta ostati svoj. Uživajte u izvođenju pesme inspirisane Vidovdanom. Pesma o Kosovu, etno društvo Srpski Sokolovi Kozare, Urije Prijedor.
moja kliče cela, ne damo te Kosovo, to je naše uvek bilo, od davnina ostalo. Oj Kosovo, Kosovo, zemljo moja voljena, zemljo slavnih vitezova
Zahvaljujemo našim srpskim skokolovima Kozare iz Prijedora. Pred sam početak središnjeg dela našeg događaja hteli bismo da poželimo brz i uspešan oporavak našem bratu i saborcu Miodragu Prostranu iz Zemuna, koji je juče doživeo tešku saobraćajnu nesreću. Vidovdan je, braćo i sestre, duboko utkan u kulturno pamćenje srpskog naroda, kao mit, kao zaveštanje, kao ključni obrazac kolektivne svesti. Od kosovskog boja do njegovih savremenih tumačenja, Vidovdan je simbol moralne vertikale, borbe za pravdu, čast i opstanak. Zato panelom koji sledi otvaram vrata dubljem razgovoru o Vidovdanu kao kulturnom fenomenu. Kako se kroz umetnost, književnost, obrede, običaje i institucije oblikuje i prenosi vidovdanski kod. Da li je Vidovdan konstanta ili se njegovo značenje menja kroz istoriju? Kako ovaj praznik i sve ono što simboliše deluje na formiranje nacionalnog identiteta danas i šta još ima da nam kaže? Molim vas da pozdravimo učesnike današnjeg panela pod nazivom Kulturološki značaj Vidovdana, a sa nama su Dragoslav Bokan, reditelj, autora filma Svedoci vekova, Visoki Dečani, koji ćemo imati priliku da pogledamo večeras, pisac, mislilac i branitelj srpskog duha. Nebojša Kuzmanović, književnik, istoričar, publicista i posvećeni čuvar nacionalnih vrednosti. Goran Šarić, teolog i istoričar koji nas podsjeća da smo narod neprekidne borbe. Studentkinja Pravnog fakulteta Univerziteta Union u Beogradu, Anđelija Hajdana Bakalović. I profesor Đuro Raca, inženjer čiji je život, pored impresivne karijere, obeležila i lična tragedija. Pozivam da nam se svi pridruže na bini. Gorane, malo odmakni fotelju, ti odmakni malo fotelju, odmakni fotelju, kako smo rekli. Jer ovo je smešno. Dobar dan i dobrodošli. Hvala vam što ste izdvojili svoje vreme i što imamo priliku da vas čujemo. Da počnemo sa vama, gospodine Bokan. Vi ste intelektualac, čija je reč već godinama predstavlja bedem srpskog duhovnog otpora. U vremenu kada se osporavaju i preispituju tradicionalne vrednosti, a nacionalni ponos smatra balastom, recite nam vaše mišljenje da li je Vidovdan poslednja linija odbrane kao snažan oslonac u borbi protiv svih onih koji žele da razgrade našu zemlju i narod. Da ovo ne bi bio partizanski recital, molim vas ugasite tamo muziku. Ili ćemo svi zajedno saborno da slušamo jedni druge ili ne treba da budemo ovde. Ugasite muziku. Odmah javite tamo. Šta je ovo? Jesu ovo 2 skupa ili 1 skup? Evo sačekat ćemo da ugase muziku. A ne možemo da se nadglašavamo ovde. Braćo, ugasite muziku. Odmah ugasite. Nećemo da nastavimo dok se ne ugasi muzika. Ako postoji organizacija, molim vas, javite nekome da ugase muziku dok mi govorimo ovde o Vidovdanu. I govorimo o mučenicima, i govorimo o srpstvu, i govorimo o neprijateljima, i govorimo o spasenju. Molim vas, ugasite muziku, nismo na vašaru.
Gospodine Bokan, ljudi koji su se okupili ovde da vas čuju, mislim ne, da vas ali oni pazi, čuju. nećemo da se igramo vašara. Nismo mi ovde da bi mi nešto rekli, nego da bi zaista uticali na duše ljudi koji žele da čuju nešto drugačije, a ne da budu na Šapcu, na vašaru. Molim vas, nemojte da se inatite, ugasite muziku da bismo mogli da razgovaramo kao braća jedni s drugima na našem Vidovdanskom saboru. Pa ne, neću da govorim. Šta da radim? Ali nije kišo, ništa. Ne trebaju nama neprijatelji, dovoljni smo sami sebi. Gasi muziku, čoveče! Prekini odmah! Pa nije to naš propust. Braćo i sestre, pomaže Bog! Na današnji dan mi osveštavamo ponovo ovaj prostor. Osveštavamo od neprijatelja Srbije. Osveštavamo od onih koji su ovde uveli mržnju prema Bogu i mržnju prema Srbiji i srpstvu. Više ništa neće biti kao pre. Austro-ugarski kaplar odlazi u istoriju, a ponovo se pred nama uzižu naši Srbi, naši preci, oni zbog kojih živimo, oni zbog kojih verujemo u ovu državu. Odjednom nam se približio Vidikovac. Tamo je osmatračnica sa Solunskog fronta. Ta osmatračnica Vrhovne komande je postavljena preko puta ove skupštine da bi podsjećala svakog delegata, svakog poslanika da on nije tu zbog sebe i da bi uzimao honorar ili da bi izigravao nekog važnog političara, nego zato da služi onome za šta su umrli njegovi najbolji saborci i sunarodnici. Taj pogled u skupštinu se, Bogu hvala, danas približio nama. Vi ste taj pogled u Skupštinu Srbije. Vi ste sada osmatračnica Vrhovne komande. Spajamo iskustvo, to je prošlost, i spajamo nadu, to je budućnost, u jednu celinu, u naš osjećaj da je Beograd ponovo Bogorodičin grad, da je ponovo grad despota Stefana Lazarevića i da je Beograd sveti, ne samo svet, već je sveti grad. Taj sveti grad neće da trpi mržnju prema onome što ga je oblikovalo. Neće da trpi zaborav svega onoga što zovemo kultura sećanja. Blizu nas, približio nam se, dakle, osmatračnica nam se približila. Približio nam se i onaj luk kosovski sa Gračanice, gde počiva car Dušan. Mi smo carski sinovi, jer smo potomci cara Dušana, ali i borci za carstvo nebesko, za najvećeg cara, onoga u koga verujemo, onoga koga ispovedamo i onoga koga ponovo vraćamo među Srbe, ovim našim skupom koji se zove ne bilo kakav Vidovdan, već Vidovdan Kosovskog zaveta. Srpski narod nije nastao u 19. veku odlukom na mirovnim konferencijama. On je nastao početkom 13. veka. On je nastao stvaranjem svetosavske misli, tog crvenog, plavog i belog puta kroz istoriju i večnost. Spoj naroda, države i crkve je oblikovao nas drugačijim i uticao na to da mi formiramo i rusku ideju i sve ono što će kasnije nastati. I kada kažemo da su naslednici svetosavske misli i Dostojevski, i Crnjanski, i Tarkovski, i Andrej Rubljov,
isto kao i drugi naši odavde mislioci, književnici i umetnici, to je isti izvor. Izvor ispod koga mi sada stojimo, obećavajući vam da nećemo dopustiti da nam drugi preuzmu i otruju naš duhovni izvor. Mi smo tu da ga čuvamo i mi ne živimo da bismo dobili aplauze i lajkove, već zato da bismo zajedno odbranili ono zašto su živeli, zašto su se patili, zašto su pobeđivali i zašto su u podvigu izdržavali sve naši junački mili preci. Naši preci su svakog dana umirali boreći se da mi jednoga dana ovde svi zajedno ispred posmatračnice kraj cara Dušana sedimo i razgovaramo međusobno o tome da budućnost srpska neće pripadati našim neprijateljima i da nećemo praviti kompromise sa onima koji nas mrze i koji nas preziru, koji preziru i mene i vas, koji preziru studente koji žele da studiraju, koji preziru svoju srpsku državu i koji žive u vremenu koje je zauvek prošlo. Umro je Tito, da vam kažemo i da vam poručimo. Nema ga više, nema vampira, nema ubijanja Srba zbog pravoslavlja i zbog srpstva. Mi danas živimo duhovnu kulturu. Ima ljudi koji su možda polupismeni, čak i nepismeni, ali su duhovno pismeni. Oni znaju šta je Bog, znaju šta je otadžbina, znaju šta je porodica, znaju ko su nam preci i zašto mi živimo. Znaju da postoje dva centra srpske istorije, onaj svetosavski i onaj vidovdanski. I kad god slavimo Vidovdan, mi slavimo i Savindan. I kad god slavimo Savindan, mi slavimo i Vidovdan. Jer mi zajedno živimo prema budućnosti, a naša budućnost je spasenje i sećanje na naše junačke pretke. Ja se sećam vremena kad nije smelo da se peva srpstvu, kad nije smelo da se srpski govori, kad se odavde recitovalo u slavu neprijatelja naše zemlje, naše otadžbine. Danas smo ovde da slavimo ono što čini da smo mi Srbija i da možemo da kažemo ne damo Srbiju koju smo pronašli u svom srcu i branit ćemo je ako Bog da sa svima i pred svima i nećemo popustiti pred vašim napadima. Mi živimo u evanđelskoj Srbiji. Novi zavet je Svetosavski zavet. Vidovdanski Kosovski zavet je Svetosavski zavet. I to sve je savez Srba sa Bogom, otadžbinom, prošlošću i budućnošću. Hvala vam na strpljenju i Bog da vas sve čuva. Hvala vam najlepše, gospodine Bokan. A gospodine Kuzmanović, Vidovdan je kroz istoriju predstavljao simbol stradanja, ali i vaskrsenja, jer su knez Lazar i drugi srpski mučenici u kosovskom mitu zadobili svoju besmrtnost. Možete li nam reći da li u sadašnjoj obojenoj revoluciji vidite pokušaj jedne nove, tiše okupacije ispoljene u kulturi i obrazovanju i da li je Vidovdanski zavet najefikasniji oblik borbe za očuvanje autentičnih vrednosti jednog naroda? Hvala Jelena. Dobro. Hvala Jelena, hvala Dragoslavu što je uspeo da zaustavi muziku, to je jako važno. Hvala puno. Hvala ministrima, pre svega ministru kulture i ostalima koji su došli i podržali ovaj skup, ali najveća zahvalnost Milošu i njegovim drugovima i drugaricama koji već mesecima ovde postojano svedoče o vidovdanskom kultu kod nas. Dakle, da nije bilo vas, ni mi danas ovde ne bismo stajali ispred naše skupštine. Hvala puno i svim ostalim ljudima koji su došli iz cele Srbije, koliko znam da zajedno i u Kruševcu i u Novom Sadu i u svim srpskim zemljama i u Banja Luci, pa evo i u Beogradu obeležimo Vidovdan. Ovo je veoma zanimljiv način, književno veče ili književno popodne.
i zanimljiva je forma, neki ljudi to nisu možda shvatili po medijima, ali evo neki od nas, ali evo na nama je da pokažemo da se i na ovaj način možemo obraćati našim precima, ali i našim potomcima. I ovo je po meni pravi put. Kada mladi ljudi poput studenata koji ovde mesecima u Pionirskom parku svedoče istinu, da je to pravi put, dakle da nas ovde ovako okupe. A moj odgovor, Jelena, na tvoje pitanje je sledeći. Ne samo sad u poslednjih 7-8 meseci, nego u poslednjih 20-25 godina postoji pokušaj obojene revolucije od oktobarskih onih događaja iz 2000. godine da se da se promeni i da se promene vrednosti ovog naroda. Ovo je dokaz da im to nije uspelo. Kada kažem da im to nije uspelo, pre svega mislim na atlantističke centre moći na zapadu. I hvala Bogu što imam priliku da to jasno i glasno kažem bez ikakvog ustručavanja i straha ovde. I to nije politički iskaz, nego je to naučni iskaz koji su mnogi sociolozi, politikolozi, antropolozi već, naravno srpski, već godinama pričali. Dakle, i ovi događaji od prošlog novembra ili decembra su samo nastavak te politike da se Srbija duhovno okupira. Srbija se može okupirati kao što je to učinjeno na Kosovu i Metohiji fizički, ali se duhovno nikada ne može okupirati. To ljudi treba da znaju. I ovo je jedan od dokaza da se Srbija ne može okupirati. Da nas mladi ljudi od 20 godina uče da treba mesecima spavati na nekoj površini hladnoj, ne znam, na nekoj travi, na nekoj ledini, nepostojanju trave i nisu odustali. I ja vam se zaista sklanjam i kao roditelj, ali i kao vaš saborac. Hvala vam, Nebojša. Ne. Nisam ja završio priču. Ja sam vam doneo, Miloše. Ja sam doneo 300 knjiga. Hvala. Ja sam doneo 300 knjiga, a evo još jedna za vašu biblioteku. Ja se nadam da će biblioteka u Pionirskom parku, ona je sad živa i ja vidim da ljudi čitaju te knjige, ali nadam se da će to biti za jedno 100 godina zaista jedna izvanredna, zanimljiva arhivistička priča koja će pokazivati kako su se mladi ljudi borili za slobodu i za istinu. Dozvolit ćete mi, ako imam još samo 1-2 minuta, ja sam napisao ni manje ni više dva teksta ili 2 govora ili 2 priče za ovo, ali ću naravno, ali ću preskočiti ove pisanije, pa će možda negde biti objavljeno, ali ovo moram da pročitam. Hajde da pokušamo da zamislimo praskozorje bitke, oklope kako zveckaju i svetlucaju na umirućoj mesečini, dok vitezovi primaju poslednje pričešće zastave sa Hristovim likom i krstolike stegove kako vijore na jutarnjoj izmaglici. Srcem zagrme gromovi kada pomislimo na Lazara i Miloša, Ivana i Milana, Strahinju, Pavla i Jug Bogdana. Kakva krasota viteške smrti u bici za Isusa Hrista i njegov zavet. U krvi čeliku na beskrajnom zelenom polju u sjaju moćnog sunčanog dana. Kakva lepota Lazarovog puta, otići na Kosovo i ostati na njemu zauvek. Kakva reč, Kosovo, sve je u njoj, i Nazaret, i Jerusalim, i Hilandar, i carstvo nebesko. Metohija kao drugo ime raja, Prizren kao središte sveta. I kakva reč, Vidovdan, nema joj ravne na svetu. Srbija je od Iskona Kosovo, a Kosovo je do Eskatona Srbija. I zbog toga, braćo moja, bez straha, čista srca, otvorenog uma, podignimo svoj pogled visoko ka nebu, gledajući na njemu svoje vidovdanske pretke, a videći istovremeno tamo i svoje potomke. Živi i zdravi bili. Hvala vam, Nebojša. A sa nama je i gospodin Goran Šarić, istoričar koji nam može objasniti zašto Kosovski zavet predstavlja prelomni moment srpske istorije
Da li se može reći da se kroz praznik Vidovdan prepliću i upotpunjuju srpska tragedija na Kosovskom boju i evanđelska istorija spasenja ljudskog roda? Molim vas da objasnite teološki i psihološki aspekt samog praznika. Pomaže Bog, narode srpski. Ko smo mi? To je pitanje koje danas na zapadu postavljaju ljudi i svuda u svijetu. I svaki musliman kad ga pitaš ko je, on zna ko je. Svaki Kinez zna ko je. A da li vi kao Srbi znate ko ste? Vidite, nas trojica dolazimo sa prostora gdje Srba više nema, gdje su Srbi danas ispod 3%. I veoma lako se može desiti i ovdje da jednog dana Srba ne bude ako ne budu čuvali zavjet. Ima to i ekonomskih aspekata, pošto vidim da je danas ljudima jako važna ekonomija i neka je važna. I onda kad vi pitate zašto kasirka u Bačkoj Palanci radi za duplo manju platu nego preko Dunava u Iloku, daću vam sad odgovor. Zato što onaj narod koji ne zna ko je, šta je i zašto je to što je, on je rulja i onda drugi njime vlada. Onda dođe strana korporacija i onda radite za nju kao robovi. Ja sam prošao jako puno zemalja po svijetu i vidio sam uspješne i neuspješne zemlje. Nikad nisam u svom životu vidio zemlju koja je uspješna, a da nije utemeljena na vjeri. Na vjeri. Ako odete recimo u Tursku, koja se digla strašno zadnjih decenija, to je zemlja koja se vratila svojoj islamskoj tradiciji i koja se, nažalost, po nas vratila i neosmanizmu. I sad, ako odete među one koji su najuspješniji, slagali se mi sa svim ili ne, a to je Izrael. Ja postavljam pitanje pred sve vas ovdje. Šta je važnije za Srbiju? Da ima kao Izrael 3 najjače službe svijeta, da ima najjači lobby u Americi i da ima nuklearne bombe. Da li je to za Srbiju važnije ili čovjek koji čuva zavjet? Jer kad čuvate zavjet, onda rađate djecu. Onda smisao vašeg života nisu Maldivi, nije galerija. I to je dobro. Dobro je otići na utakmicu i baviti se sportom. Međutim, ono što su shvatili Lazar i njegovi junaci, da duhovno nije protivno materijalnom, nego su duhovno i materijalno u skladu, tako što prvo ide duhovno, a onda materijalno. I sada kratko objasnimo šta je zavjet. U svakom zavjetu imate Boga, Bog se nekom obraća, kome se obraća? Preko posrednika narodu, daje neki znak na nekom mjestu. I ako odemo najdalje u prošlost, naš praotac Adam sklapa savez sa Bogom u Edenskom vrtu, znak je šabat, razlog je konekcija čovjeka sa Bogom. Ako odete do općeg potopa, imate Noju, imate Ararat, imate znak dugu i razlog je obnova čovječanstva. Ako odete na Sinaj, imate Mojsija, imate Sinaj, imate znak 10 Božjih zapovjedi, razlog je uspostava Božjeg naroda u svetoj zemlji. Ako odete u Novi Zavjet, imate Isusa, imate Golgotu i imate krst i pričašće kao znak. I sad dolazimo na Kosovo. Na Kosovu imamo cara Lazara i njegove junake koji su svojom krvlju kao znakom zapečatili zavjet između srpskog naroda i Boga i od tada srpski narod ima svoj zavjet sa Bogom. Kako zavjet funkcionira? Vi kad se ženite, udajete, to je zavjet. Znači u zavjetu imate Boga koji daje blagoslove, ali imate i narod koji ima odgovornost. Imate vođe naroda, što je najvažnije, koji ima odgovornost. Znači mi se svi ovdje možemo zapitati da li smo mi kao Srbi zavjetni narod i onda imamo odgovornost prema Bogu da nosimo to ime koji su nosili toliki prije nas, od Vojvode Mišića do Karađorđa do Miloša Obilića, ili smo mi jedna rulja ili smo mi robovi stranaca. Jer narod koji nema svoj zavjet, koji nema svoju vjeru, koji nema svoje ideale, svoj identitet, to nije narod. On ne treba da postoji. I to da li će postojati srpski narod ili neće, zavisi samo od toga da li će čuvati svoj zavjet sa Bogom koji je zapečačen krvlju naših predaka i naših junaka. Vi odete na Kosovo i vidite da Albanci nemaju svoju riječ za Kosovo. Oni ga pogrešno zovu Kosova. Vi vidite da nema jedne tarabe koji su ono tamo sagradili. Svaka crkva, svako polje zaliveno je srpskim znojem i srpskim učenicima. Dakle, zavjet kao temelj srpskog naroda. Ali zavjet ima još nešto osim mjesta, osim znaka, osim posrednika, osim Boga, a to je obnova. I ja vas pozivam, prije svega srpsku vlast,
a onda srpski narod da obnove svoj zavjet sa Bogom, da obnovimo svi ponovo svoj zavjet sa Bogom, jer ako se Srbija bude utemeljila na Svetosavlju i na Dušanovom carstvu, onda će biti velika kolike god da joj budu granice. Prema tome, braćo i sestre, ovi protesti, ovi sukobi su nas malo razdrmali i shvatili smo da se moramo vratiti tom zavjetu, jer je zavjet čuvao Srbe i onda kad ga Srbi nisu čuvali. Jer vi znate kako kaže pjesma: oj Kosovo, srpska rano ljuta, koliko te spomenemo puta. U Vidovdan i u svakom svecu i molitve dok učimo djecu. Mi smo danas ovdje da se sjetimo Vidovdana i dok god se budemo sjećali Vidovdana, postojaćemo. Znači, dok budemo čuvali taj zavjet će čuvat nas. I situacija je danas teška i u svijetu i na Kosovu. Naši Srbi sa Kosova su najslabiji od najslabijih, a jedan narod je onoliko jak koliko može zaštititi najslabije među sobom. I pozivam i srpske vlasti i sve vas da se vratimo u crkvu, da obnovimo zavjet. Jer onaj dan kad sve crkve u Srbiji budu pune, drugi dan nijedan neprijatelj, odnosno tu noć, nijedan srpski neprijatelj neće spavati mirno, a 9 mjeseci kasnije imate nove Srbe. Jer šta vrijedi Vidovdan i sve ovo ako Srba nema? I poručujem sa ovog mjesta, ako bude Srba i ako budu držali zavjet, onda mogu poručiti na Kosovo našoj braći i onima koji sad tamo gaze Kosovo, opet ćemo brati Božura, Božur je znak, opet ćemo brati Božur na Kosovu jednog dana, ako treba čekat ćemo i 1000 Vidovdana. Hvala! Hvala vam. U tradiciji srpskog naroda Vidovdan nije samo sećanje, već zavet, kako nam je i Goran Šarić objasnio, koji se prenosi s kolena na koleno. I upravo zato danas je sa nama i glas budućnosti. Mlada predstavnica Srpske akademske zajednice, studentkinja Anđelija Hajdana Bakalović. Ona je svedok jednog novog naraštaja koji traži svoje mesto u svetu, ali ne želi da izgubi sebe. Šta znači Vidovdan za mlade? Dobar dan svim prisutnima, dobar dan i onima koji nisu prisutni, a podržavaju nas. Dobar dan Srbijo. Danas smo se okupili na ovom mestu da pričamo o Vidovdanu. Danu koji je za neke samo običan letnji dan, ali za nas, Srbe, to nije običan dan. To je dan u kom su sabrane i pobede, i uspesi, i tuga, bol, sreća, ali i ponositost. Dan kada se prepliće naša prošlost, kada se sećamo, kada učimo i kada obećavamo sebi da nikada nećemo zaboraviti. Jer na Vidovdan desilo se mnogo toga što nas je zauvek oblikovalo kao jedan narod. Prva stvar koju pamtimo još iz osnovne škole i srednje škole jeste Kosovska bitka koja se odigrala upravo na ovaj dan 1389. godine. Na tom bojištu knez Lazar pogledao je svoj smrti u oči. Izabrao je carsko nebesko umesto carstva zemaljskog. Neki kažu da je to bila izgubljena bitka. Međutim, ja smatram da to nije bila izgubljena bitka. To je bila naša moralna pobeda, pobeda naše časti, naše vere i našeg dostojanstva. Zamislite trenutak kada Lazar stoji ispred svoje vojske i kada bira ne ono što je lako, već ono što je ispravno i ono što je pravedno. Taj izbor nije bio samo njegov, to je izbor koji je on ostavio našem narodu u amanet. I zato mi danas treba da biramo. Da li biramo da istini pogledamo u oči, da li biramo pravdu, čak i kada nas ona boli. To su pitanja koja se postavljaju na Vidovdan. Na svaki Vidovdan, pa i na Vidovdan danas. I kasnije kroz istoriju je nas Vidovdan pratio. Na taj Vidovdan 1914. godine Gavrilo Princip je u Sarajevu ubio prestolonaslednika Franca Ferdinanda. I tada su Srbi, boreći se za slobodu, platili visoku cenu i visok ceh. Ali jedno je sigurno, taj trenutak ostao je urezan u svetsku istoriju, hteli mi to ili ne.
Na Vidovdan 1921. godine donesen je i prvi ustav Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Da li je taj ustav uspeo, da li je opstao, to smo videli kroz istoriju. Ali jedno je sigurno, mi ne možemo da zanemarimo značaj tog ustava. Nažalost, nije svaki Vidovdan bio tako ponosit, uzvišen i herojski. Na taj Vidovdan 2001. godine Slobodan Milošević, bivši predsjednik Republike Srbije, izručen je Haškom tribunalu. Taj trenutak za mnogo je bio težak i činilo se da radimo nešto što je nepravedno, da radimo protiv našeg naroda. Ali to je možda trenutak u kom smo osetili da istorija ne mora da bude daleka, već može biti vrlo lična i vrlo bliska. Ali da budem iskrena, Vidovdan nije samo neka istorija koju mi učimo iz knjiga. To je onaj osjećaj koji mi imamo u sebi. Osjećaj koji imaju naši preci i koji će imati naši potomci. Osjećaj koji mi imamo urezano duboko u sebi. I zamislite koliko to naroda na svetu ima jedan dan koji je i svetac, i bitka, i atentat, i politički prelom. Koliko naroda nosi toliko slojeva značajnih utkanom u samo jednom jedinom danu. Srpska pravoslavna crkva danas obeležava Svetog kneza Lazara i sve kosovske mučenike. Vidovdan je simbol borbe između ideala i stvarnosti, između naše žrtve i nade. Vidovdan je ogledalo naše složenosti. Ponekad smo ljuti, ponekad smo tužni, ponekad zbunjeni, ponekad uznemireni, ali jedno je sigurno, uvek i uvek smo vezani za taj datum. I ne, to nije nostalgija, to je odgovornost, jer ako zaboravimo Vidovdan, zaboravit ćemo i kako i zašto smo opstali kroz sve ove vekove kao narod. Vidovdan nas ne uči da gledamo u prošlost sa nekom ogorčenošću, sa tugom, već sa mudrošću. Ne da budemo zatočeni u bolu naših predaka, već da iz te boli mi izvučemo snagu, da iz te boli mi izvučemo istoriju, jer mnogi narodi imaju istoriju, ali naš narod je iz te istorije izvukao dušu. Ali da bi Vidovdan zaista imao nekog smisla, potrebno je da bude ne samo simbol borbe i stradanja, već da to bude simbol našeg pomirenja, naše mudrosti i naše izgradnje. Danas bi mogao biti dan kada se junaštvo meri znanjem, kada se meri odgovornošću i sposobnošću da stvaramo, a ne da rušimo našu državu. Kao što je naš narod kroz vekove nastojao da sačuva dostojanstvo, obraz, čak i kada nije imao državu, tako i mi danas treba da nastojimo da sačuvamo našu kulturu, naš jezik, dostojanstvo, jedinstvo, naš narod i našu Srbiju. I to ne kroz neke sukobe, nego kroz obrazovanje, kroz nauku, kroz umetnost, kroz humanost, kroz dobra dela. Možda se danas čini da se ponekad istorija uči samo zbog neke ocene u školi, ali istina je da je to naša prošlost i da je to naš koren. A kao što se kaže, drvo bez korena je balvan. A mi nismo balvan, mi smo ljudi, mi smo srpski narod. Zato mi mladi imamo zadatak ne da mrzimo, ne da se delimo, već da razumemo jedni druge, da pričamo, da se pomirimo, da stvaramo, da gradimo, da se ugledamo na naše pretke i da našim potomcima ostavimo ono što su naši preci ostavili nama. Zato kada me neko pita šta je za mene Vidovdan, moj odgovor je vrlo jasan. To je dan kada se prepliću i spajaju istorija i duša srpskog naroda. To je dan kada ne zaboravljamo. Dan kada ne zaboravljamo kroz šta smo prošli, kroz šta je naš narod prošao i zato mi stojimo uspravno i dostojanstveno i prkosno. U tom duhu neka ovaj Vidovdan ne bude samo jedan običan datum na kalendaru, neka to bude prilika da se posjetimo ko smo mi, ko smo to mi Srbi, ne da bismo se hvalili, nego da bismo bili dostojni, baš kao naši preci. Jer Vidovdan to nije prošlost, on je poziv da budemo bolji, da znamo, da pamtimo